Gasa, itibiyag. Agasam man, Ami? Sika man ang ti kaunaan naibos tila ako na itangal daw Ay ka talaga kasta, Lenny. Saan ka di nga isuti kayat tayo? Ti makalako adagos ken makaado. Sa bagay ngumurayan nak ipaibos ko lang daytoy lako kat agawid tan. Alawanan. Saan ka matapanawan kat? Ay, naimbag taadda ka agayam ko. Mala, tulungan nakman nga agla ko. Ang mga sika ti swerte. Sika talaga. Katuan. Kan, iti day ta akin na pintas mo, ado ti may ayo agumatang. Isu nga adon ti sokim. Sika talaga. Talaga kasta ti panaglako. No maminsan, ado ti buyers. Ngamno daduma, natumalmat. Wano? Ibagaman mo't ijisukim asutor mo, agulpian na mo't tilakok inton sumaruno. Anya? Wan, Ami, tapno sa anak at taga sana unno at dati mapaglakwam. Mala, yurnos tandagiti nabati alakom. Madamdamalaang, agsarata yon. Justin, iho, mas daawak man kan ka. Apay ka di manen, Mama? Nadlaw ko nga na kanayon matan nga da isang put mo anatang kan prutas tunggal agpaili ka. Sigod ba't asan ka akasta? Ni Mama talaga. Tilamad madlaw yo. Katuan mat, iho. Apay, ada ka di mangmangted kan ka? Awan, ngam adda nga minti kayat ko apaggat-gatangan. Kas makita yo mat. Fresh dagita anatang kan prutas. Sa bagay, ngam asino mat nga iti paggat-gatangam ako nam. Basta, Mama. Ikuyog kan to iji pwesto na. Ala, wan man, iho. Kayat kumata makita day ta pagtagilakwan iti natangkan prutas. Tapno into nagpailiak, jayak tumata gumatang. Alawan, Mama. Namnamaan nyo na ita. Really, Ami? Pudno ka titibagbagam kanyak? Agkasar kayon iti day a Justin? Wen, Lenny. Sana nga gang angaw. Nabayag mo't gaya man nga ada relasyon nyo iti day a Justin. Ngam apay adi mo imbagbaga. Mabainak ngamin amang ibaga, Lenny. Apay kumaamabain ka ngay. Rumbang kumaasi papanakal ka. San ko la kayat amaamuan dagiti kakadwa tayo ije palengke. Amangan ngamin no ibagada pagkukwartak ni Justin. Ken inayat ko laang gaputabak nang. Di mon panunutan day ta, Ami. Kita aman, napudno kan ka. Agkasar kayo pa yan. Wen nga rod, Lenny. Kunak ano saan napudno kanyak. Ngamno di mo tagidaksan, mabalin ka di amaamuan no anya trabaho na? Ada negosyo na, Lenny. Isutiakin ko kwa iti kapigsaan a hardware dito Ijay syudad ti main branch na. Kan adapay talong outlet. Ay, sana all, Ami. Aggraduar kan iti kinapalengkeram. Anya? Siga talaga, iho. Apay adi mo imbagbaga a girlfriend mo gayam di pangalalaam itinatengkan prutas. Amangan nga minudiyo kayat ni Ami, Mama. Sanak mat ngagpilpili kat. Ken maysa. Kadagiti amin a nagbalin a nobyam. Ni Ami ti kaasitgan iti riknag. Agpaiso, Mama? Wen, iho. Iso nga ala. Planwen yung arudan ti panagkasaryo. Well, Mama, amang dapat kit di makaagaw ka ni Ami kanyak. Agam, sigurado ka kadi akap-kap na kam ni Ami, iho? Well, Mama. O nasaya at nukasta. Tawans asimrekan iti naistadwa na panagbiag. Awanan ti babawi iti daita, anak ko.
ken Justin. Agpaiso, ami? Wen Justin, kat agpakuyog ak kumakan ka. Mapantag pa ultrasound. Tapno amo ta dagiti nasken at tumarag a vitamins ko. Alawan, ket tapno nalaklaka ti panagpa-check up mo, sumurot ka kanyak iji syudad. Ijaytan nga agnaed. Adamat di may sa abalay mi ijay, ket ijaytan nga agnaed. Anya? Wanami, adu nga minti asidag ijay a pagpa-check upan. Saan nakasla dito nga adayo ti barangay clinic. Saan ka di amasapol a binulan ti panagpa-check up ti masikog? Wen Justin? Isa sumurot ka nga rudan kanyak. Kat no kayat ni tatang, ikoyog tamutan. Tapno adakan kaduam tunggal rumwarak. Damo mat, makumiko makiti negosyo tayo no daduma. Alang arod, sumurot ak ijay syudad. Kantap no mapagserbian kamat nga asawa. Itugot na kagaya man ti asawam ijay syudad anak kaw. Wen tatang, tapno nalaklaka kano ti panagprenatal ko. Sa bagay ket di tapno saan ka marigatan. Ngem annadam ti bagim ijay di ka unay agbambanawg. Nangro na tadamo a panagsikog mo dayta. Wen tatang, di kay madanagan. No nga ta sumurot kayo ngamin kanyak. Sana bale, tati asawak mo't mismo tinangibaga. Saanin anak ko? Agtalikak mo't iti asawam. Ken may sa, awan mga sikaso iti talon tayaw. Ken dagiti taraken ko ading wine. Amumat nga isulaang ti pagkukwartaak. Alawanan tatang. Ngamsan kayo amadanagan. Pauitan kayo iti kwartayo. Saan mo ta naimot ti asawa? Sandak nga obligasyon. Iso adidak pagparikutan. Kabaala kabiyagan ti bagayk. Tiket di pa nagpamilyayaw ti panunutan yaw. Agurnong kayaw para ti masakbayan yaw. Anya ka mo't nami. Aging gaita, di mo pa nasursuro ti panagbiag dito syudad. Pasensya kan Justin. Talaga ngamin anay ruamak ija probinsya. Sana bale, tadudua talaang mat dito'y balay. Anya, jak kayat ti kasta klase ti panagbiag. Isumot lang iso ti lutlutom amakan. Apay, awan ka din ti ammom aluton. Awan ka din ti ammom adaddo maarisipe. Justin? Saanan nga iji probinsya ti ayan mo? Ag-take out ka no mabalin. Mangkita kay ti dadom agatangam numapan ka iji market. Pasensya kan Justin. Di talang amin kaasit ga na tirsena ti paggatgatangak. Marigatan akmatan amapan iji market. Nang runa ta jeep mo ti pagluganan. Kasla marigatan akong nga aggaraw. Gaputa dumakdakkelan ti tiyan ko. Sana dahi ta ti rason. Kan mabalin ka ni, surwam matag kawas iti daduma. Saan lalay ta jogging pants wano bestida. Anyan to ti kunaan nag iti makakitakin ka. Pasensya ka na talaga, Justin. Talaga nga minakomportable ak iti daytoy asuot ko. Sana bale, inton makapagpas ngayak, saanan akastoy dagiti suot ko. Justin, agyaming tayo mamuti di balayo. Ijay latan bar pare. Wano saan ijay apartment mo? Makauma mo ti apartment ko pare. Ijay latan balayo. Taurag patpat nagtayo nga ginom. Sana bali taadakkel mo di balayo. Sana may istorbo ti asawam. Ijay latan ruar ti paparan tayo pare. Ijay latan balayo pare. Tapno mabantayan mo't lang ti asawam. Saan ka di ako nam amasigog? Pare. Apay ka di pare. Kasla saan kami awil kami di balayo Bueno, agamak ka. Mga no agawin mi ti asawam. Sika talaga pare. Naganon timbagam.
Lawanan, ijay tayo nga rudan balay. Ano sa niyo kastoy ti balay mi anasang petan niyo? Awan mo ti parikot naurnos ti balayo. Nalaing mo ni pari Justin anang pili ti nasawa na. Anya? Imbag man tayo may kayo dito'y balay? Saan ko makayat ni pari Justin? Pinilit mi lang. Anya? Jakman amo ko ni pari Justin. Kayat na nga ijarwar ti pagjajamingan mi. Kinunakmat ken kwa na, ngawan parikot kanyak no dito'y kayo nga uminom. Kayat ko pa'y tapno sa anak ngagdandanag no kasjay arabiin ket saan pa'y nakasangpet. Paumayan ti asawak. Alam, panawan kayo pa'y tapno makapagsasarita kayon. Saan ka na pumanaw? Agsasarita tayo pa'y Saan na bali? Saan kami pa'y anabartek? Saan ka pare Justin? Mapan kan ije silid ami. Inkaginanan. Ha? Sige. Panawan kayo nga rudan. Napintas maggamit ti asawang pare. Naragsak ka kasarsarita. Ken naimas ti luto na. Naimas na ito yung pasagana mapulutan tayo Kasta? Wan pare. Ket agasam man. Mati ka. Insagana na mo't adagos ti pulutan tayo. Wala tayo nyawag ko nga agluto. Imbagak nga agiinom tayo ita arabi Si kamot pare. Pinaglutong pa ilaan. Ket dakulin ti tiyan na. Apa nga pare? Kasla ibain mo mo't asawam. Ibain mo ta sasawam pare. Ket wan mo't pare. Binaybay ampay kung maamakisarsarita ka na tayo Ay nasaanan. Boys talk kunada nga ron. Rugyan tayo kitin ka kinom. Ami, di mon ulitan ti inaramid mo, idi addalag iti kagayam ko, ha? Apay, anya ka di tinaramid ko asan nasayaat. Nagturad ka kit din anak isarsarita kadakwada iti kasta alangam? Ure ko maano saan ka lang nakasuot iti jogging pants kan dakal t-shirt? Pasensya kan Justin. Inayaban nak ngamin ni Paul. Iso anak inistoryakan ko na biit. Nagturad ka ba tanya? Apay, di ka dinagbain ka nagiti kakadwami a babae? Pasensya kan Justin. Sana bale, jakon ulitan pa'y. Sikaman mati damagag. Apay nga dain kuyog yung babae. Awan mat iti saritaan taday taa. Tikunak, mabalin yu ti uminom dito'y balay. Tapno saan ka nga agawid arabrabi. Ngam saan akaraman dagijay a babae. Apay, agselos ka kadi. Saan la aday tati mapasamak no di mo ornosan day tabagbagim. Talaga adi makkel kay ti probinsya. Anya? Agyamanak, kaputa si marungkar kayo, mama. Kailiw kayo matan. Kailiw ka matan, balasang ko. Ay na, dakkel gaya man, ti tiyan mo. Wen mama, agpito abulan na ngamin itan. Duwala gaya man abulan ti orayan, agpasngay kan. Wen mama, apay nga awan ni Justin. Domingo matita. Rimuar mat mama, ngam di na imbaga no sa dino ti papanan na. Anya, aguray ka man, balasang ko. Ha? Apay ka di mama? Apay akasta tilangam. Kasla sabali. Kasla da parikot mo. Ha? Ay, awan da ito'y mama. Talaga siguro ang nagbaliw tilangak, gapoy ti sikog ko. Sigurado ka Amangan mat no ada parikot yo. Awan mama. Awan ti parikot ko. Wano parikot mi nga agasawa. Ay, kailiw kong tigayim mau balasang kao. Oray siyak nga rod, tata.
Kanayon kami nga ag-video call ngam sa bali latamot at ti makasarita iti personal. Wen nga raw, kanayon mo't lang umawag kanyak, agam sa bali lata. Nairuwamak akanayon akaduak. Agam anyang araw kat adamot na asawa na. Wen nga rod tata, ngam apay dayjay, kasla sa bali mo't tantilangana. Ngam amangan kit di mo't no epekto laang ti sikog na. Kasta aya, ay kuyugan naktuman inton maminsan. Mapantas sa rungkaran ti gayemaw. Saan kumat nga may nakamalan ti agbiyahe asisyak laeng. Alawon tata, palpasan mi pa mulmulaan mi agarden mi, tapno mapantay to sa rungkaran ti gayem ko, apaman amalpas ti panagmula mi. Apay ka di akanayon kamutan amarambihan, Justin. Saan na bali tagaw awid akmat? Ngam, Justin, amom mat amasikugak. Apay akasta kamutan. Saan mo pa'y matakabulanan? Uray ado dagiti jakon kabalan nga aramidan. Marigatan akon nga aggaraw, gaputad akkelan ti tiyan ko. Ala, tap na awan mo't may bagbagam. Ayabam ni Lenny agayem mo. Alaan ta akatulong no kayat na. Anya? Una, tap na awanan ti ado reklamom. Apay nga minakasta kamutan, Justin. Anyamutan, agsasarunumutan ti awag na ti akatulong. Kitsong batam kami na pare. Ang mga importante mo ti bagana. Ang mga nagpagatang langit no anyala dita. Yak mo't lamasango, at the date me kaniditas. Pare, dandanin aganak ti asawan. Isardeng yung aminin ti relasyon nyo kaniditas. Anya? Uwan pare, may sakan nga ma, makirelasyon ka di iti sa bali. Adaman ti awag na pare. Sungbata mo. Hello? Apay ayang umanawag ka, Lenny. Pasensya kan, Sir Justin. Intaray mi nga min diti ospital ni Ami. Umay kayo kumaadagos. O sige, bye. Pare, adda ka no iti ospital ni Ami. Kit mapantan na pare. Saan ka na makipagkita kaniditas? Awanan ti anak ta, Justin. Uray di ka kumalatan si Mang Sangpet. Ami? Naapiktaran ti sikog ko. Gapo ka dagiti inararamid mo. Gapo iti stress ko. Ngemato ti blood pressure ko. Nga iso ti nang itunda iti miscarriage ko. Kandag iti pan nakabambanog ko. Idi awan pa'y ni Lenny ija balay. Takasano? Di nakmatulungan iti trabaho iti unag ti balay. No at nadyak maramid, agungat ka. Anya? Nasakit, Justin. Anya ka di tinagkurangak. Tapno aramidam kanyak ti kastoy. Anya tinagkurangak. Tapno agbaliw ka namin pinsan. Anya tinagkurangak kas asawam. Tapno agbabae ka. Ammom ti may papan iti dayta, Ami? Wen, amok, Justin. Nga mawa na pulos tinangag mo kanyak. Ngamdya ka mo, no mapakawan-kawan no saanan. Awan matgayam ti serserbim nga asawa, Justin. Di mo kamalatan inas asawa ti anak ko, no kastoy mo't lang ti aramidam. Tatang, lagkari ka ide nga aywanam ti anak ko. Isa si papalubusak idi nagkalay sa kayaw. Impagarup ko no nasayat kang asawa, gam nagbidutak gayam. Binaybayam ti asawam ken putot mo. Kat maladingitan ak unay, gaputa awanan ti apukok. Binaybayam ida.
Pakawanan nak tatang. Ikandak pa iti may sagun daway. Jak amaw, no niya ti pangedeng ti anak kau. Ngam no ita, di kan pagtalkan. Isu nga iyawit ko ti anak ko ita, ta saan pa yan nagsublet ti pigsana. Ha? Kasapulan na, tinananaya pa nagtanggad. Katsyak ti mangipaay iti dayta. Ang mga numabaybay ang manan. Mama, di na kon kayat niya ami akasarita. Naamiris ko anapatag gayam kanyak. Isuti ay ayatag saan ani ditas. Bidot nga minti inaramid mo, iho. Nasingpet-met ni Ami, nga maapay-pay laeng anak relasyon ka kaniditas. Aklunak ti kamalik, Mama. Bidot tinaramid mo, Justin. Amumat anaggapo iti away ti asawam. Nga maapay nga min apilitem a makigiddan iti lifestyle dagiti gagayam mo. Adim bakkel iti nanamaya pa nagbiag. Well, Mama. Aklunak abidot ko na kita. Kaya't ko asulnitan amin ang nagkurangak. Ala, ipakitam ti panagbabawim iti asawam. Bareng ipaayan na kapay iti may kadwa agundaway. Ayatem asi pupuso ti asawam. Anyaman ti kinatao na, kano anyaman ti awan kenkwana, ket di mo sapulen iti sabali a tao. Papagayam, ditan ti nagibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Isagsagot ka na kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.